Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yashimiye guverinoma z'ibihugu, imiryango mpuzamahanga niyo mu karere, inshuti z'u Rwanda ndetse n'abatuye isi yose bifatanyije n'Abanyarwanda muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yahitanye abasaga miliyoni mu minsi 100 gusa. Yakoranwe ubukana bukomeye kandi mu gihe gito, kuko ku munsi hicwaga Abatutsi basaga ibihumbi 10. Ambasaderi Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, yabigarutseho kuri uyu wa kabiri tariki ya 8 Mata mu mwaka wa 2025 abinyujije mu butumwa yashyize ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter. Yagize ati, ubutumwa bwanyu no kwitabira ibikorwa byo kwibuka muri Kigali n'ahandi hose ku isi n'ubuhamya bw'ubucuti bushimangira ubwitange bwanyu bwo kurwanya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Twese hamwe dukomeze kwibuka twiyubaka. Ubutumwa bwatanzwe n'Umunyamabanga mukuru w'Umuryango w'Abibumbye Antonio Guterres yavuze ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yateguwe kandi ko atari ubwicanyi ndengakamere bwahutiweho. Yagize ati, Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ntabwo ari ubwicanyi ndengakamere bwatunguranye. Yaragambiriwe, yatekerejweho mbere kandi yarateguwe. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagaragaje ko Ubufaransa bwiyemeje guha agaciro kwibuka, ukuri n'ubutabera, ari nayo mpamvu bwifatanyije n'u Rwanda kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Muri ubwo butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, Perezida Macron yagize ati, uyu munsi Ubufaransa buramenyesha Abanyarwanda ibitekerezo byabwo n'uburyo bubashyigikiye byimazeyo. Ubufaransa burashima ukwihangana gutangaje ko Abanyarwanda babashije kongera guhaguruka bakubaka ahazaza hashingiye ku bumwe n'ubwiyunge. Icyumweru cy'icyunamo cyatangijwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame, kitabirwa n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ndetse n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga mu Rwanda.